Vice President Barangba jong kaseng NPP na sning constituency uba RR makodo mentakasi ka arpulai trek nailar arja arpuar ulapan menapai ba bolo ino ka party National People Party but unlai penyeso no dia bat ka party United Democratic Party habakren siglar pathai kubor uba RR makodo ulai thu uba kamdan kanu ka daw bat ka party NPP Henry Kadei hadien bok pitnya ya kurukom long rukom man jongka ka kamsan hima sima haka constituency haka district bat haka jalahi borok kawai bat ulai thu ru baka jingjit ka jongku ya ka party UDP kadai namar batang ka party UDP kum ka party rilum kabodan ya ka jingkerman banyo banyalam ya sarkar house nam arjar ulai ngala persiang bunsin banyale ke MLA ngamla ban job to ngajob ar santem ke MDC to ngangit bakata ka de king penyak start ke jong boleh la penlong nga alat nga arsan snem ko MDC tengah persiang banyale MLA ngam job tengah hun yang kata ke ega ba nga don tengam don jumut syu ya kaban long candidate ken habang apet pade ya kan kasan partai ko makaya ya kini kisngi ngampat la pat banong ya kabarung dengan rung hi sa kanor kano ke political party tang mga kam prefer nga kam jit ya ke parti rulum te ngaladan hi ka jing yakren ngamlan ni kata bat ki nong yalam jong ka UDP khnang makipay ba kin siya te kiru ki panpaw hi kata ka jing sultanat bangan rong hangta tamba habang padrong tang patnut hiru pandong ba mo kipriang ne te kanam simpor slam ki perlong ba sisngi asngi atrai kan ap hi kapor kan wan hi kapor ya kabangan sarung sakwe pat ke parti banlong unong Kristian ya kata ke parti bat bakan ngan kermen ba kata ke parti ngan sarung lakade ke UDP kebakan de ke UDP kan ai ke jing sakri banyarap ikaban Kristian makan nang la ban ai ke jing sakri ke ba bah kaneka snem giban one kebabuni ke snem ke kamsan partai jong ngadon ba kongres te kongres kum kalong mentam dei ta mga boy i ta berkote baro kai i kala nang red kala nang du bor bat kum ta ter i kum baki we pat ki bor kala nang crown ta te kata ka national party te hakaju ta kapor na san nga ino na kongres nga rung no siya ka NPP kataro ka national party te hakajing yu i jo nga ngiong ya ka national party ki irkom perkat ki rukom trekam paro ki deba ni habdur ki kalong kat kum ki jinglong jong katakan ka nation ni ken kata ki jinglong jong kata kari menta tingi dan po kari India kat kum ki rukom perkat jong kari India ken pihap hiban adjust pihap hiban ban penwandur ya kata rukom perkat la sa u yalam usar Konrad sama Chief Minister Ben Buram jong Yudew National President jong ka ute hapi man panwandur ya kata komperkat jong bat komperkat ki jait menteri po sla dengan ni pete haka rindia he pro kuwi ta te katba kan national party bede ka fokus lana ka concentrate ka pelit jemut haka roy ka par komperkat pradan jong ka kata jait menriu king pakadan kum ka UDP skanuksa kum ka HSPDP bar kum ta ter tengah ngai i kum ta te namar ba kum ka jait menriu ka barit pat bat ka ba long kerpang tengah i ba ka regional party kan kamjan bat kan kamla ban pentrikam ya katkum kar komperkat ideologi kebadan hakata kajai menriu kasi jain tiabat garo jongi kajai ka ngala persiang bunsin banyale ke MLA ngamla ban job to ngajob ar santem ke MDC to ngangit bakata ka de king penyak start ke jong boleh la penlong nga alat nga arsan snem ko MDC tengah persiang banyale MLA ngam job tengah hun yang kata ke ega ba nga don tengam don jumut syu ya kaban long candidate ken